Veliki pozdrav dragi svi i dobrodošli na kanal Marija između tarota i života. Ja sam bila malo izvan svog nekog elementa, ne paši mi ova promjena vremena i ne paši mi što je pao snijeg iz vedra neba u Zagrebu, pa je bilo toplo, hladno, ne znam, malo kupači, malo bunda, onda opet kupači, nije mi to pasalo, nisam ja na to naučena. Tako da vi koji ste ostali na kanalu, hvala, vi koji ste otišli, što da vam kažem, znači valjda mogu biti bolesna, ali inače se morate pripremiti da će biti dinamika snimanja rijeđa, znači rijeđa. Gledam neke autore koji snimaju, ne znam, Halo Moon tarot, već pratim nekoliko godina, ona objavljuje videa isključivo ponedjeljkom i petkom i to je to. Dash in between, ono isto, 2-3 videa na dan i to je to. I to samo 4 dana u tjednu. Ili ne znam, ovaj jedan Nikolas, on ima samo mjesečna videa i to je to. Tako da morate se pripremiti da ne može svaki dan biti tarota. Jednostavno ne može. Idemo prvo na obnove. Vi koji čekate jeste li izgubili ljubav ili se riješili problema, radimo i to. Znači snimam i to. Ne brinite, nikad nisam napustila serijal, neću ni sada. Obnove ćemo staviti na 0,150. Ok, da vidimo obnovi. Vikend Brko počinje u četvrtak noć, traje do utorka ujutro. Ovaj vikend Brko možda neće 100% biti točan iz razloga jer se preklapa, prvo ide katolički Uskrs, nakon toga pravoslavni i onda imamo Bajram. Tako da neće možda biti 100% točno. Netko će dobiti poziv, netko će dobiti česticu, netko neće. Netko možda ide na put, netko se vraća s puta, tako da morate imati u vidu da ovog puta neće vjerojatno biti 100% točno za svih. Da vidimo obnovi. Da vidimo obnovi. Vaša situacija. Sedmica štapova, devetka pentakla. Opako smo započeli. 3 štapa. Netko je predugo čekao. Sedmica pentakla naopako. Karta budale. Dobrodošli u svoje čitanje. Živite u prošlosti, by the way. Ovo je zona prošlosti. 8 štapova naopako. Karta svijeta. Vitez mačeva. Kraljica štapova naopako. 5 štapova uspravno. Božanski tajming, odnosno umjerenost i 7 mačeva. Jučer sam pročitala, ovako ide. Da li si kao opazio, kao jeste li opazili da ako dugo sjedite u sranju, ono više ne smrdi? Mislim da ste jako dugo sjedili u nekakvom sranju, bilo da ste ga vi napravili drugoj osobi ili druga osoba vama. I što ste duže sjedili u tom stranju, to je prestalo smrditi. To može biti bilo što. Znači može biti zona komfora, može biti posao, može biti veza, može biti nije bilo kako ste planirali. Znači postoji nešto gdje ste recimo dugo sjedili u tim govnima i niste skužili da smrde. Može biti liječnički pregled, ne znam, popravak zuba, što god, znači nešto što je trebalo znači napraviti, niste napravili i sada tu nosi nekakve kao posljedice. Jedini način da se ovo uzburka je konflikt, ali kao da nemate ili vi kapaciteta ili druga strana da se posvađate. Znači jedini način da ovdje se nešto kao desi je napad. Znači ili da oni napadnu vas ili da vi napadnete njih. Može biti kroz djecu, viđanje djece, alimentaciju, što god. Jedini način da se ovo kao uzburka je rat i neku sitnu bitku možete očekivati. Definitivno se ne mirite s time da je gotovo. Ili vi ili oni. Ali ja za sad ne vidim da će tu išta se desiti pametnog. Po meni ovo je gotovo. Ovo je gotovo. Ne možete više ovu ptičicu uplašiti. Znači ne možete više ovu ptičicu uplašiti.
ovo je gotovo. Što god da jest, ovo je gotovo. Moguće netko predugo čekao. Znači, netko je predugo čekao, previše kviska je onako kao potrošeno. Uglavnom, sniki. Netko se vjerojatno ponio podmuklo. Ovo svakako kao znači po meni nije dobro. Što god da jest, nije dobro. Da vidimo ishod. I kao što vidimo, nema nijedne kope. Jedne kope koje možemo možda uzeti u obzir su ove dvije, ali to je ono umjernost, kao strpljen spašen. Strpljen spašen, ne možeš poželjevati Boga. Ekstremno znači neljubavno čitanje. Znači ekstremno neljubavno čitanje između štapova i mačeva. I jedna karta ovako koja je ono velika arkana, karta budale, došla je u područje prošlosti. I karta svijeta, koja zapravo označava kao gotov je ciklus. Između štapova i mačeva kao da je neko krivo odlučio. Daj malo ishoda za obnove. Daj mi malo ishoda. Ishod. Karta braka, odnosno pape. Može imati posla sa bikom. Može biti bik, djevica, jarac, ali načelno je bik. Ljubavnici. Kočija. Ovo će se na neku foru iz vedra neba popraviti. Možda ne nužno ovog vikenda. Za neke od vas ovo može biti nova veza. Imate prejake karte na kraju. Karta braka, karta ljubavnika, karta kočije i karta čarobnjaka. Možda ste izgubili ovu bitku, ali niste izgubili rat. Ja sad ne vidim baš da se vi vraćate ovoj osobi ili ta osoba se vraća vama ili da se ovo da popraviti, ali kao da je iza ugla nešto puno bolje. I malo me ovo posjeća recimo čitanje za jarce, čini mi se. Jesu to bili jarci ili djevice? Više ne sjećam. Uglavnom isto je bilo kao ono katastrofa. Ništa kao od ovog vikenda, katastrofa, znači ništa od ove faze, ništa od ove osobe, ali dugoročno dolazi ono sve što ste ikad htjeli. Karta braka, karta ljubavnika, kočija i čarobnjak. Znači ljubav je iza ugla. Za one koji žele spasiti ovo, što god da ovo jest, moguće je. Moguće je. Ali kao da je bilo dosta ono kao zle krvi, ne znam kako se možete izvući sa kraljicom štapova naopako, sedmicom pentakla naopako, sedmicom mačeva uspravno, trojkom štapova. Ne vidim kako se ovo može popraviti, ali tamo negdje na dugi nekakav rok će se svakako cijeli ono setup i cijela pozornica će se na neki način namjestiti u vašu korist. Znači namjestiti u vašu korist, tako da jako dobre karte. Znači rijetko dobre karte. Ako sad prolazite kroz ljubavni krah i znate da je ljubavni krah i znate da se nećete pomiriti i znate da je gotovo, ok, dolazi nešto puno bolje. Za one koji se nadaju da će se ovo nekako izvući, moguće je. Iako meni moja logika, znači, ne znam kako. Znači, ne znam kako ovo se može pretvoriti u ovo, ali možda onako kao iznimka potvrđuje pravilo. Uglavnom, ovo ćete prebroditi obnovi, što god da jest. Na ivici je beznadnog, na ivici je katastrofe, ali nekako ćete to ono izvući. Prepustite se. Znači, bilo je dosta loših stvari, bilo je jako puno laži, neispunjenih želja, pasivne agresije, prkosa, inata i tako dalje, ali ovo će se nekako izvući ili s njima ili s nekim drugim. Mene više vuče kao s nekim drugim, tako da uzmite u obzir i to, tako da, eto, to je to. Hvala lijepo, obnovi, pa pa.
Veliki pozdrav lavići smrdljivi, dobrodošli na kanal Marija između tarota i života. Ovo je vaš vikend brko, ali radimo neke druge karte, nisu vikend brko. Vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. Imam i novi, sad sam pravi mason i templar, imam novi trokut od himalajske soli, tako da sad sam prava. Ajmo se baciti na posao. Možda prognoza neće odgovarati 100%. Nismo sad svi na istom timelineu. Katolički uskrs, pravoslavni uskrs, nakon toga Bajram. Uskoro je i kraj, ako sam dobro pohvatila, iftara, odnosno posta, tako da ljudi, nismo na istom timelineu, tako da razmotrite da možda neće rezonirati i da bude plus minus 10 dana oscilacije. Vi koji čekate jeste li izgubili ljubav svog života ili se riješili problema, dobit ćete svoja videa. Naravno, nikad nisam preskočila nekoga u serijalu, tako da ok, da vidimo. Da vidimo, lavići moji. Da vidimo situaciju, lavići. Čarobnjak naopako. Ulele. Dečko štapova. Osmica štapova naopako. Dečko pentakla naopako. Sedmica kopa naopako, toranj. Ok. 4 kope uspravno. 9 pentakla uspravno. 3 mača. Karte smrti naopako. Vitez štapova naopako. Svakako nešto ne želite čuti i svakako nešto ne želite prihvatiti i to je krenulo prema vama. Sa 3 mača uspravno i tornjem uspravno biti će dosta stradalih. Znači biti će onako stradalih. Možda već osjećate kao da ćete stradati ili su drugi stradali radi vas ili nešto radite nekome namjerno. Uglavnom vidi se prema toj nekoj šteti definitivno. Čarobnjak naopako i dečko štapova uspravno. Trikster vas onako cima. Znači, to može biti, joj, krivo sam poslao poruku, krivo sam poslao mail, krivo sam nazvao i tako dalje. Uglavnom cimanje od strane trikstera. Neku veliku ponudu ne vidim i bilo bi dobro da se sklonite sa puta. Znači, bilo bi dobro da se onako kao sklonite s puta, ne misle ozbiljno. Što god da je krenulo prema vama, ne misli ozbiljno. Kao da imate, lavići, i većih problema. I ovo su na neki način one infantilne svađe, infantilni pristupi, kako ne biste opazili da ništa ne nude. Ništa ne nude. Ajde mi objasni ovih 8 štapova naopako. Svakako neželjena komunikacija. Znači, neželjena komunikacija, nešto ne želite čuti, bit će loše iskomunicirano, ovo čak može biti i manjak poštovanja sa 3 mača uspravno i kartom smrti naopako. Da vidimo. Toranj. 2 puta toranj. Devet kopa, 9 pentakla. Vitez kopa. Ljubavnici. Dešavanja će biti. Znači, dešavanja će biti i dešavanja vas neće zaobići. Ali ovo nisu poželjna dešavanja. Znači, poželjno je ispeći kolač, ali nije poželjno da taj kolač izgori. I ovaj vaš kolač je jednostavno izgorio. I ovo se presolilo, ovo je bljutavo, ovo ne liči na ništa.
To što ne liči na ništa je krenulo prema vama sa 2 tornja definitivno. I bilo bi dobro da ostanete onako kao fokusirani na svoj neki program, na svoj neki cilj. Znači, ako ste nečemu posvetili, bolje od toga ne može biti. Znači, bolje od onog što imate sada, zasad ne dolazi. I svi koji vam budu pokušali ući na neki način u energiju, u vibe, u auru, u vaš timeline i tako dalje, nose nekakvo sranje. Znači, nose nekakvo sranje, 2 puta toranj, 1 puta 3 mačeva, karta smrti naopako, veliki nedovršeni posao, velika nedovršena komunikacija koja je došla samo da vam napravi na neki način kaos koji nije potreban. Mislim da idete prema nekakvom novom timelineu. Taj timeline uključuje rezove i te rezove tek morate odraditi. Možda ste ih samim time što ste išli prema timelineu započeli energetski, ali sad ih morate znači dovršiti ono u 3D-u face to face. Znači jedno je kad mi kažemo više neću biti s njim, ali kada ti on dođe, ne znam, na vrate što god i kaže čekaj malo, ono, ne želiš više biti sa mnom, onda to opet morate realno odraditi i tu se mi obično predomislimo. Da vidimo ishod. Jer vi recimo kad mislite ozbiljno, morate 2 puta misliti ozbiljno. Znači prvi put kad to odlučite i drugi put kad to znači ono kao idete sprovesti u odluku. 9 kopa naopako. Dečko mačeva. Kočija naopako i obješeni čovjek uspravno. Lekcija nije naučena, drama u najavi, dolaze u nemiru, dolaze da vas jednostavno razjebu. Joj, sad je kultura primila velik udarac. Kad ovi budu komentirali kao kakav je to. Znam, kultura je primila velik udarac. Ja sam rekla razjebi na kanalu Marija između tarota i života i to je sada šok za kulturu. Kultura na aparatima, ali oni jednostavno dolaze znači da vas razjebu lavići. Znači da vas razjebu, ništa ne nude, ništa ne misle, nemaju nekakav plan, samo su na neki način njihovi demoni nanjušili vaše anđele koji vas guraju naprijed i vode prema toj 9 kopa, 9 pentakla i tako dalje. 9 su obično i krajevi. Imate 3 9, znači režite, secite i to je to. Pomoći vam nema. Nema božanskog tajminga, nema tih nekih karata koji vam drže leđa, sad sami. Znači, odlučili ste, ok, sad dokaži. Sad dokaži i to je to. Ok, hvala, lavići, papa. Pozdrav strijelci, evo nas u vikend brki, jel idete, da vidim vrijeme je dobro. Vi koji čekate, jeste li izgubili ova svog života ili se riješili problema, biti će i to. Znači, ne brinite, biti će i to. Ovaj vikend brko, radimo ga sa potpuno drugčijim kartama, da se malo bolje updateamo. Možda neće 100% rezonirati, jer nam se preklapa katolički uskrs, pravoslavni uskrs i Bajram. Ja sam međuvremenu pospremala stan, svaša nešto radila. Dobila sam ovaj predivni trokut, sad sam pravi mason. Sad sam pravi mason i templar. Malo sam došla na sebe od ovih promjena vremena i to je to. Ajmo se baciti na posao. Strelci. Da vidimo što vi morate znati vezano za ovaj vikend. Da vidimo. Tri štapa. To su imali, čini mi se, ovnovi u nekom trenutku. Osmica mačeva naopako. As štapova naopako. As kopa naopako. Kralj pentakla naopako. Dobro. Čarobnjak naopako. Ok. 3 mača naopako. Osmica štapova uspravno. Najvažnija karta vam je uspravno, a to je komunikacija. Javit će se. I da vidimo još, karta pravde uspravno. I kraljica štapova naopako. I vitez
štapova uspredno, moguća je razlika u godinama, možda imate posla sa ovnom lavom strelcem, bik, vaga, ali može biti bilo koji znak. Ima dosta štapova, ima dosta vatre, ovan lav strelac. Sada, čarobnjak naopako, as štapova naopako, kraljica štapova naopako. Prodaje vam muda za bubrege vezano za neku temu. Ta tema može biti bilo koja, može biti druga žena, može biti neka drama velika koju ste imali, može biti nesporazum. Kraljica štapova naopako ne znači uvijek drugu ženu, ali može označavati da je netko izgubio sav kredit kod vas i da vam netko više ne može mazati oči, da više nemate onako strpljenja i ono neće proći no pasaran. I ovo bi mogao biti period u kojem ćete imati jako puno revoltiranih reakcija, jer kao da vas opet prave budalom. Moguće je da je jako dobra kemija između vas dvoje, ali ta vam kemija više nije najvažnija, kao da ste bili predugo u sobi za čekanje ili se desila nekakva kao predugačka pauza koja je potpuno oslabila vašu onu energetsku povezanost. Komunikaciju svakako očekujte. Komunikacija kao takva će biti dosta izravna, brza, direktna i fair, ali ovo ostalo je ono gomila govana i ne vidim kako ćete se iz toga izvući. Nešto slično su imali ovnovi, ali su se izvukli. Ajmo odmah na ishod. Ovako su imali grozno čitanje ovnovi i onda se samo popravilo. Ajmo vidjeti kako ćete vi završiti. Da vidimo. Osmica kopa, as kopa, 10 pentakla. Privremeno ćete otići iz ove situacije, što god da ovo jest. Kao da vam oni nisu obećali na vrijeme što god i oni vam nisu ponudili na vrijeme što god. I vi sada ne možete nikako drugačije nego ono, vi nemate šta za ponuditi, vi nemate šta za reći. Mislim da je ovdje previše vremena prošlo i netko se onako pomalo prekasno sjetio. Moguće da im netko puni glavu sa 10 pentakla i ova kraljica štapova naopako. Moguće da im netko puni glavu. Kočija, toranj, karta suda, čarobnjak. Imat ćete sad kao šansu ovo popraviti, neće uspjeti. I onda stiže još jedna prilika. U toj prilici je svašta moguće, ali ja vidim da se vas dvoje sve teže i teže povezujete. Znači sve teže i teže se povezujete, sve teže i teže vam to na neki način ide niz dlaku. Poslije sve više i više komplicirano. Između vas mislim da nema više one prave strasti. Mislim da je seks bio dobar, da je kemija bila dobra, ali sve ima svoj vijek trajanja, pa tako i to. Mislim da više toliko ne trzate, ne cimate. Ova komunikacija će biti onako kao zgodna situacija, zgodan neočekivan obrat događaja, ali nešto više od toga mislim da ne možete očekivati. Ne završava kao kod ovnova. Kod ovnova će se to sve nekako ono popeglat, ovdje to kao da je nemoguće. Ono što mi recimo ovdje kod vas nedostaje strelci, kao da nemate nekakav plan, kao da niste odnosno cijeli i razmotrili što mi je činiti. Znači što mi je činiti ako ovo uspije, što mi je činiti ako ovo ne uspije, što mi je činiti ako ovo bude potpuni fijasko, što mi je činiti, ne znam, ako sutra padne ono kometa na planetu Zemlju, kao da nemate nekakav ono plan B. I kao da se dovoljno ne bavite sobom, nije da ih čekate, znači nije da ih čekate, nego kao da
gurate po tepih nekakva ono važna pitanja i nekakve važne akcije koje morate napraviti. Ok, to je to. Hvala lijepa, strijelci. Pozdrav blizanci, vas ćemo isto tu ugurati sa ovnovima, lavovima i strijelcima. Ovo je vaš vikend brko, iako radimo neke druge karte, odnosno vaša vikend prognoza. Vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. Vjerojatno neće se svima rezonirati iz razloga jer se ne preklapa katolički Uskrs, pravoslavni Uskrs i Bajram. Tako da ok, ajmo malo izmiješati. Da vidimo blizanci vašu situaciju vezano za narednih nekoliko dana. Šest štapova naopako, ok. Devetka kopa naopako. 5 štapova naopako. Osmica kopa uspravno. Sedmica mačeva naopako. 4 štapova uspravno. Kočija uspravno. 4 mača uspravno. Prvi put ih vidim danas. 3 štapa, ovo je već bilo nekoliko puta. I as kopa naopako. I 10 štapova uspravno. Ovako, blizanci, narednih nekoliko dana vodite računa o sebi i vodite računa da ste sami sebi na prvom mjestu. Već se ranije, znači, najebali jer niste bili sebi na prvom mjestu i to bi se moglo ovih dana ponoviti. Ništa se strašno ne dešava sa 4 štapova i 5 mačeva naopako. Dapače, ovo čak može biti ono impuls, netko vam se želi dodvoriti, netko vam se želi približiti, netko želi da bude harmonija, mir, poziv, tulum, zabava i tako dalje, ali sa kopom naopako kada možete i bolje, kao da možete i bolje. Mislim da vam je potreban odmor i mislim da vam je potrebno da malo kao pričekate. Ako ulazite u onaj vibe zeko ono hop i zeko skoči, znači moguće da neće završiti dobro. I ovo je znači puno važnije nego što se možda čini onako kao kad netko kaže kao stavi sebe na prvo mjesto. Da, znači stavi sebe na prvo mjesto u odnosima, stavi sebe na prvo mjesto vezano za društvene mreže, stavi sebe na prvo mjesto vezano za količinu usluga koju nekome napravi. Znači stavi sebe na prvo mjesto. I kao da ste već bili u ovom vajbu sa 8 kopa uspravno i 7 mačeva naopako, već imate iskustva u ovom nekakvom kao prediskustvu. Znači opet vam se dešava taj nekakav isti put, još ne izgleda kao da je ono isti film, ista knjiga, isti scenarij, ali kao da vodi u tom smjeru. Ok, što god da ovo jest. Daj mi ishod nekakav. Ponoviti ono što ste dosad kao izvodili. Može biti čak povezano i sa blagdanima, recimo, ne znam, umorni ste i tako umorni pripremate nekakve ono zakuske. Umorni ste i tako umorni radite na svoj slobodan dan. Ovo će postati puno veći teret nego što mislite. Daj mi malo ishoda. Ljubavnici, dobrodošli u svoje čitanje i dečko mačeva. Karta budale i ispod je 10 kopa. Ovo može biti povezano sa ljubavlju. Znači, ovo može biti podilaženje. Ne znam oko čega se radi. Znači,
mogu biti nekako kao možda čak i pravna pitanja, da je recimo sad izašao papa, ja bih rekla, aha, vezano za brak, da je izašla, ne znam, visoka svećenica, aha, strah od nepoznatog, da je izašao vrag, rekla bih da se radi možda o nekakvim toksičnim odnosima, slabostima, porocima i tako dalje. Ali ovdje ste već bili i opet ćete tu biti ako se sada hitno ovih dana ne kalibrirate. Znači, stanite malo na loptu, ne mora sav teret biti vaš, ne mora sva odgovornost biti na vama, što god da ovo jest, ljudi će preživjeti i bez vas. Znači, što god da se desi, ljudi će morati nekako preživjeti i bez vas. Tko ne preživi, bude otišao i bude s nekim tko udovoljava njihovim kriterijima, tako da čistke su jako dobre. Znači, čistka je jako dobra, nemojte se bojati čistke. Znači, nemojte se bojati da ljudi odlaze, da napuštaju, ne znam, društvene mreže, da napuštaju vaše profile. Znači, neka ljudi odu tamo gdje su sretniji, jer ja vidim da vi kao niste full sretni, ali nešto kao želite pošto poto zadržati, dajete tome još 5 minuta, ali sve u svemu ovdje ste već bili i opet ćete tu završiti ako nešto znači ne popravite. Ne znam koja je tema. Znači ne mogu reći koja je tema. Mislim da je vjerojatno ljubavnička sa 10 kopa i 10, znači i ljubavnicima i kartom budale. Ovo čak može biti recimo gledanje svog djeteta kako srlja u propast. Naprimjer, može imati kćer, prvi je nije oženio, drugi je nije oženio, treći je nije oženio, ona je već tu bila u tim situacijama i ti, Borica, tebe isto nijedan nije oženio. Tako da pripazite. I to je to. Hvala. Bye bye. Ćao, čao.